Emzini thizeni ke basindisiwe. Ngakho ke baye emsebenzini lana kusekuseni ke balungiselela ukuthi wonke umuntu afike ngesikhathi. Kunezingane ke nomfana wala ekhaya ke uthi uNtokozo bese ayahamba ke naye nabangani bakhe aya esikoleni. Bathe mababuya ke esikoleni base babuya nabangani bakhe bazongena khona la ekhaya bahlala phezulu kaJojo ithanke lalinamanzi. Bahamba ke abangani bakhe uNtokozo wasala yedwa phezulu kaJojo la. Wabese ngena phakathi. Uthe mengene phakathi wangatholakala wafuna izinsuku uNtokozo akatholakala. Bangabe abazali bebuza abangani bakhe ukuthi hayibo abangani bakhe sifuna uNtokozo bathi abangani bakhe sasihleli naye kuJojo sibuye esikoleni. Babethi bayobheka kuJojo phakathi bayamfica uNtokozo phakathi kodwa uyaphila akafanga. Bese bayamkhipha kuNtokozo bese bayabuza ukuthi wena uphila kanjani la kubona ngaphakathi. Bese ayakhuluma uNtokozo athi bengihleli nomkhulu la ngaphakathi ade egqoka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama. Bese bayadideka labo ngoba bawona amaNazaretha. Bese ke kubizwa oyinazaretha ke kuthiwa nayi imihlola lengane ithi ekade ihleli nomkhulu lana. Bese aveza ke ihlabelele kuthiwa Ntokozo umkhombe lo mkhulu ade uhleli naye kulabantu. Bese ayamkhomba kuNtokozo athi nangu lo mkhulu uye lo mbukayo. Ngakho ke angazi noma kuloya muzi bashintsha baba amaNazaretha noma basayibambe endleleni yabo eyindala.